تماشاوان هێژا هەلبەت دەماگۆ چەکدارên حکوومeta Bakwêz a Sûriyê berê xwedana bajarê Swêdayê gelek qirkirin li wê dekê pêkanîn ji bilî van qirkirina got derheqê xelkên Swêdayê yan jî dursiyan pêk danîn sembolên wan yên olî rêwresmê wan xera kirin şkenandin û xistin bin nigê xwe de. Bi vê yekê ev kiryarin nebaşin qedexenin li ser aslan navdewletî ji bo nekim vê mijarê bawayekî berfirehtir nîqaş bikin niha Melle Abdurrahman بدرخان لاستديو ميفاني مية بريز عبد الرحمن دمات خوش به دتو شرادة ناي قبول كرن افتشتايا جو ورا كرن بتايبتي زرار لجنا لزاروكا لكال بير قالك سمبولين وان این اولي هاتن شكناندن ونشد بيجنش بو بيكي تايبتي دما جو اف كسانا ايريش دكن دبناوي الله اكبر و اول ده ايريش دكن ونشد بيجنش بو بيكي دما بخير وسلامتي به براستي ام د سوريا كنود لغور هيفي ملتي جو د سوري د جيانا خدر بازدكه دخواستن گوگ پشتی شورشه که دمک نکرد به 10 سالان در باز بو خواستن گوگ سوریه کنو به هفر آوا بکن لی مخابن سوریان نو بو آگرک دجوار لی نتوین کم آن باورین جمار آوان کم لی بلی قدر و قیمت ایوان لبا خود تعالی یکل تمام اولا جبولو براستی بویر گول سوری چه دبن تایبەت لە ئەvê دەمامەی چەندڕۆکێ دەرباسبوون لە سوێدا بڕەنگێکی گەلێکی عشکایەتی چێبوو ملەتێکی خۆست گۆگە ئەوژی هەبن د سووریا نودێ مافێوان د دستورا سووری دەهەبێ مافێوان د جڤاتا سووری دەهەبێ هەم بە ئۆلاوان هەم بە بیر و باوەریان هەمجی بناوێوان لێ بەلێ وەختێ گۆ گدیتن دهندرێ دستورێ دێ ئەو خۆستەکاوان نەهات بجی خۆستن دەنگێوان بگهێ جیهانێ ئەم د سووریا نودێ زاتن شۆڕەش لە سەروی ئەساسی و بنگەهێ ڕابوو وەختێ گۆ ئەم بێژن ئنو ئەف ملەتێ گۆ خۆستن گە ئازاد بن ئاشتی خوازن خۆستن ژیانە خۆ vê ئاشتی دەرباس بکەن لێ بەلێ ڕەوشا گچێ بوو یا هونێ تێکەڤن بن حکمێ شامێ دێ li gor nerînê wan di distûra nû giwan ji xwedانî bê şêwira temamê millet û nete û ol û baweriyên Sûrî bi yek nerîn bi yek rengîn bi yek ol bi yek nerîna heta di ola Islamê de yek nerîn tenê hiştin İslam giştik têkeve bin wê nerîna wan weke ennehu ji xênî wê nerînahanê di Islamê de tineyê fe ev tişêhanê pirsgirêk ava kirin di civakê de civat jî qebûl nake civat li benda ew kesê baqil gê bigihên astekê gi ev jiyan bi xweşkayî bi aşîtî bi maf û wacib derbas bibe. Belê Birêz Abdurrahman dema ku mirov lê nere dibêjin em misilmanin xwe tenê misilman dibînin bi vê yekê tevî godurzî jî misilmanin li vê dekê Kurd jî misilmanin li peravên Sûriyê di nava Sûriyê de piraniya kes misilmanin lê ev êrişî misilmanan dikin û dibêjin em misilmanin dibin navê wek min got ol de dibin navê Allahu Ekber dibin navê pêxember de gelek jê henin dibêjin êdî di wextê berê dijî ev tiştaya qewmî rastin ma pêxemberê êdî wan dikin pêşeng ji xwe re van bangan dikin yan jî ev rê nîşanî wadanin mene pêxember aleyhissalatu vesselam digotin wan çûn êdî zirarê li darekê nekin evena ne tenê zirarê li xwezayê dikin zirarê li mirovan jî dikin ew ol gelekî dûrî hevin çima vê yekê dikin mamoste wextê em bêjin şerê wan olî wê nerxandina vî tişiyan jî bi olî çêbive eger yanî karê wan siyasî ye nerxa wê jî tê kirin bi siyasî lê ev kesana ne ol yani olî dikin û ne bi siyasetê jî dikin hovin insanê hov tê çi ji wan bibihîze tê çi ji wan bivîne yani wextê got gi derbasî ew kesê got derbasî serê kehniyê bûne aynî ew kesê gi derbasî beravê bûn ladiqiyê û tert û suceblê bûn aynî ew kesê gi derbasî efrînê bûn û millet koçber bikirin û zarok kuştin û yextiyar kuştin û weqase bê hurmet nêzîkî jina bûn aynî ew kesanan e ew grûban e ew çîkanan e lê belê nav diguhere berê li cîhanê çete bûn ana ew çetana kirasekî fermîl wan hat kirin navê wan kirin Ceşa Sûrî
فجبولو چینا به جیش سوری خوجه بپاريز آن بین اف نه اندامي منن آن يكسن آن نلگور بیرو باوریا اف چکدار دولتا سورینه نا اف کسانا چکدار دولتا سوری نونه جوه کراس و باوریا گناوی وان گروب چتبون عینی او چتانا بونه جیش سوری و اف نهوی جبولو هف پیمانا قصده به جيشا سوري آواکر و امذكر يعني إيرو رو قصده جي بخواب بلكي آنها دنره از چلو قاوة كي باوهم قد تشكيلا وانا قشتك اف شكلن قالوا يسب خلق السر قصده آق ناموس باراست آق آخ باراست آق خلق آزاد کرن جو كولتيه آق دست دا جنيو پشگرتيا ويگرت قالوا او هف پیمانا قهات بهفدو جي امذكرن و او چاوا بوه فجبولو بريز مظلوم عبدي وقتي دبيجي هيفي وغازية ملتي مي سويدا دبيجي ام هوار وغازية خودشينين جواره دليل جيه هيفي جيه جو اف كسي جو وقص حرمت وريز قرتن جحمه ملتار دسكن يك قور يك صف براستي بنيزك بونا يك كسي نيزكي وان دبي فبيوستي عما بسوري اذا بيوستي عم بسوري بفكره براستي قلنا توك جهدو فين بك وقتي كان بيجن نرخاندنا اولي بيغمبر عليه الصلاه والسلام هف بيمانك شيكر بملتي مدينيره بمسيحياره بجهواره ب يعني كسي بوت برسره او كسانا هف بيمانك بوار شيكر انه ما في مقشايك وما في قل سرمجي ام قشتي يكن فأم بحاجتي وكوي أو هف بيمانا بيغمبر شيكر أما ناحية سياسي إيرو ما دام التدبيع أسكسكي سوريمة تشتر دردك هذا جمرجي دردك هذا تب زماني خو باخذه أزب زماني خو باخذهم تب أولا أخو آزاده أجيب أولا أخو آزادم ليه بلي تشني أولي هنا وقتي قتنيزيكي مدب بأولا أخو تسمبيلي مكربك تجينا مش شرباوي سرسريوي هلينه او تخاچام بشكينه او تطيري طاووس رسماوي تبشكينه فايرو رو كاني دو اوليده پیغمبر تگوتيه گهندر باسبون مزگفته اولي دني نشكينن قالوا بيرا بحرمت نيزيك بفن جنان دست دريجايا وان نكن نيزيكي وان نبن زاروكا ندن كشتن دارا قط نكن خانيا خرا نكن قالوا افانا تشتيق دكن بنافي الله أكبر وبنافي بيخنبر قالوا بيخنبر والله أكبر جوان ششتينة آنا يا حردو طرف جهدو ششتينة أجر جبولو أم دبيجن مرسلا أو كراسك الخوكرن بفي كراسة هاني براستي كراسك قلكي قريج لخوكرن بنافي إسلاما باك اسلاما ايرو كونغرا اسلاما ديمقراطيك بي باندكي دبيجي حمنا تو ما في وان هند دجياني ده حم اولو باوري ما في وان هند دجياني ده وبرا بنرن سوري بالتواهي مينا روجافاي كردستاني براستي ام بيجن جغرافيا روجافاي كردستاني بلكي بتشوك به لبلي بنر اولو باوريه وي بتشلو بهفدور جيانا خو درباز دكن چقاسا حرمت وتدرباسي كيجان سازيه بذ وك مطراني جزيره جو تدرباسي كيجان سازيه بذ تجاري نهاتي ديتن قلت مسيحي وإيزيدي مسلمان ببر طوائف خو مسيحي ببر مذهب خو قشتك ديك سازيه بهفر كاردكن خدمتا اخا خودكن خدمتا نتوي خودكن خدمتا زماني خودكن ما في حمكسي تديتن فام دبيجن اگر جو ميناك بي خستن جيانا خب اولي درباس بكن هف بيمانا مدينه وجيانا خو سياسي بكن تفلي جو كرتو كمايو هبن هف بيمانا جواكي يا الخسيره ديمقراطيك قاتبو اواكرن از دبيم قاف قلكي باشو بيروزه قد تواهي سوري دجيانا خو لسر درباس به بله بريز عبد الرحمن امي ورن سر مساله اولا اسلامي تبحثا قالك تشتاكر براستي جي نهاد في وقت دا ايدي هر چی قاسیان بام بکن ونجی وک مجلس اسلام دموکراتیک بام بکن اولا اسلامی نبوی رنگیه لی گاوا گو خلق الوان و کریاری وان دنرن ایدی مسلمانتی البرچاوی و رشد به دبیجه مسلمانتی بوی رنگیه چاوا و نیکاری بن مسلمانتی بپاريزن والله قبدي منكي مسلمانتي البرشاوي خلقي رش بف معناته
برا بترس مسلمانتيا وندرسته يعني مسلمانتيا سراسر عليه بله ليه بله ام تفد الناس براسي ما بحثا تاني هتا شيء دكن ام بحثا داعش دكن ام بحثا هتا شيء دكن جبهة النصرة دكن ابنا قش هاتن السوري والسر نابي اول شاركرن داعش دماوي كرته ليه بله تبيج طالبان تبيج قاعدات تبيج جروب السوداني وك بوكو حرام السوداني الصومال الدريدني قال لك جروب هنا بنادي اسلامي باندكن وتشنا دكن ليه بله تبيج قالوا اسلام دعوه في تشيدك ام فكر برتوكا بيروز دبي او كسي جو انسانكي بسوج بسبب بكجه انسانكي نقوتي اولدارك نقوتي مسلمانك بيقول ديني ميزابك بيقول ديني ببرسه دبيجي كسي جو انسانك بكجه ان خرابيه وفساد دعردي في بلا بك مينا انسان بالتواهي جباوي وان ادم حتى جو انسان لسروي عرديها بالتواهي داي كشتن آن یک انسان جیانک نو بدهی حیاتک نو بدهی مینا تمام انسان جباوی وان آدم حتی قد انتالیا انسانا بمليارا قهات من سر روی عرده وان وقت به زندی کریه ویجنف ده آفران دیه فجبولو اسلام خوشوان تشتا ده پاريزه لبل واجب انسان اولدار واجب کنگره اسلام دموقراطیک دروجلات و باکوری سوری ده آن اوقاف تمام دولتا دوی رنگ اسلام درست ری خلکی بدن گلو اسلام ندرست آنها دجیان تید جیان کرن اسلام ندرست اسلام سیاسی اسلام درست اسلام جواکیه تبنر انسان مسلمان عیدا مسیحیه سردان هفدو دکن عیدانا ججن ایزیدیا سردان هفدو دکن یه زردشتیا و غینوان جوات لیبلت به آستا دیندار سیاسی آن اولدار سیاسی تبنر او انسانی هنج هفدو حزناکن آن برنگه کی سیاسی نفاق دروتی نیزی که هفدو دبن جبو هنک ارمان جا بگر جخره آن جی کی بگر آن کرسی که آن دولت که تک بن دسته خوده فجبو له اسلام جواکی اسلام پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام اسلام گو جیانک وقص آواکر خلق بخوف گریدا او اسلام جواکیه جبولو ام دنرن کنگره اسلام دموقراطیک تدید جکوهات پجراندن جیکیتیا اولدارین مسلمانات روجلات و باکوری سوری بری روجاوای کردستانی ده گاف بگاف آواکر ایرو رو دو خطبه اینی آده خلکی شیارده که از مینا کشتر بیجم بلکی یعنی خطبه میسب براستی بشک جو خطبه میسب وك نرينا كي هاتي نفساندن ذاتن خطبه مي إينيه خال نتين نفساندن جملت ترتي بلاكرن دبي منها هاي وجوان خالها به بيوستيا جواكي بي هي إجا أو ملي هاني أو أولداري هاني إلسر من بري لغور فكرة أخوة لغور رامان أخوة لغور بيوستيا جواكي لسروان خالا آفادك وش خلقي رجي ددر ريخستني جبو خلق جيان أخوة سر درباس بكن لتالي وك بانجك جملار هاتي قوتن جي خطيباره زيدي زيدي 3000 ملا 3000 منبر للرجلات وباكوري سوري بان غاوان دوي انيده جبو آشيتيه جبو براتيه جبو جيانا هفبش تي خوستن جي تمام خطيبه جي جوات اخر بيجن جي جامعه اخر بيجن ام د سوري د دوي ام براي هفبن ام قبول ناكن انسان بكشتن د سوري ده دبن ناوي اولا كده آن دبن ناوي نتوى كده ام قش برانه ام قش سورينه اولا تهي بزماني تهي ما في تهي آزاد به يعني از ميناك بينم جئيرو رو مليمة دهندري مزقفت عد بيجن قالو دهندري زانقوي حلبة وشامي ده اودن جي مزقفت آوا كرن مزقفت يعني مزقفت مسلمانة بله ما خورته می ایزیدیجی زانگوی نخوینن بله راست ما ایمی مسیحیت زانگود نخوینن گلو اف حکومتا گبریارستان دهندره زانگوی زانستیه ده مزگفت آوا ببن گلو بریارستان جی ما فی اولید هندره سوری دهنه او جی لپیوه مزگفت هانی مزگفت خو آوا بکن آن اوداکه بدونان انم درن مطاره وک امارات و درنی دنه براسي وقت الدرباسي هندري حوالا ندبم جي مطار تدنر اوداك
جيه مزگفتیه جيه یهودیه جهوایه جيه مسیحیه اوله ایگ پرتناس کرن دوان دولتاده هر یک قبلاوی جی چی کریه از میناک دنی بیجم بلکی دم تنبجی بکرد تدیت دروجلات و باکوری سوری ده مجلسك ما هي مجلسا اولو باوريان هي بله راست وقتی گنه وقت به هات آواکرن وقتی گنه هات آواکرن 2016 ده تی بیرامو چاقهانه ما اوداک چیکر بو او اوداهانه دیمن تید هبون دیمن لالشه بو دیمن اهورا مازدا بو دیمن کعبه بو يعني قال لك او اولي الجمع جيانا خدر بازكن يزيدي مسيحي زردشتي مسلمان وحتى ولو رسمي هناك مذهب ابوجي علوي ادني غنيوان فيكي مسيحي درباس بو لديمنا نري جو سيدا زي برسكي بك مغو كرم بك جو قبلا قشا خستي في او دي قبلا قشا وخستي في او دي قالوا ايه قبيل في الميش بك وبري خو بدو كوي مغو بري خو بد خودي لانه تمامي ما قبلا ما قشا خوديه لبل ما رسمك شخور شيكري ام خداي خدت الدبينن فجابوا له ايرو بيسي عمد جواكي ده اذا قام دستي هفدو بقرن قام بشتا هفدو بقرن چه نابل السر اساسي اولك ان نرينك ما قيفتين كشتنت يعني تا برسا كرتا قوما سيدا اي كشتني دي كم سلمانه ويتي كشتنجي مسلمانه لبالي بري نرينا وان ان فكروان ان مذهبي ونوك هفبه از مزگینیا جهنمی دموان کسا از پیروز دکم دو جهلوان وقتی که پیغمبر دبیج علیه الصلاة والسلام اگر گویک هات گتا بکوجه دبر خود بد گو یا رسول الله اگر زهاتم کشتن از جیه ملکویه گو جیه تا بهشتا رنگینه گو اگر مد بر خود دا تکوشینا خوکر میکشت گو تی او کسی هانه در باسی دو جه دبه گو یا رسول الله اگر از دبر آخا خود بر مال خود هاتم کشتن گو تی انسان کی شهیده فاز لوی کسی گو شهید کتیه بهشته لی مزگینی ددیمه ولی پیروز دکم و او کسی گو کشتن کریه گریاوی دریج به سنبیلی وی کور کری به گبناوی الله اکبر و الله اکبر لیخه و خود تعالی دو جهه بگ جهوان براسی او کسانا تعديل خودكن راست تعديل المسلمانتيه دكن بله سيدا براستي دما ماشي زيدنا ما خوازم بريا خاطري خوشتا بخوازم تا بحثا خطبه اینه کر براستي جي تشتي گونها ام بيجن ب رولا خبلي زگرك اول به اف جي یک جوتي خواست المجلس اسلام ديمقراطيك جبو به که دو خطبه خود چما اون برفرهتر ناکن چما اون ناکن دیمن سر سوشال میدیا بلاف ناکن یعنی دی چارچوبه یک تنگ نمینه جبرگونها ادی روزین خطبه جی ام بیجن بیجن کیم بونن کساتین گو بری خبدن خطبه جبو به که چما اون دریا تلفزیون یانجی اکران یانجی مدیا دیجیتال بلاف ناکن گلکی بله از سپاسیه قناه روناهی و قناه روجاواد کم راسی حردو در فدانه کنگره اسلام دموکراتیک بنرینه و برنامه وان هنه او نرینه هانی بلاف دکن اسپاسی هر دو قناة دکم براسی بال دکشین سرویت شیویک یاد دواجی گجارنا خطبین تایبت دبن براستی از دیسا شکرا روناهی دکم لسروی که تشتیانه گو بال دکشین سر براسیل سر سوشیال میدیا هی خطبه این جارنا اینیا تی وشاندن لسر و پلا کنگره اسلام دموکراتیک لسر و پل ای گونیزی کی سازیا اولیج براستی بلاف دبه لبل جی رخنه از دوی دبینم یعنی جی رخنه لبل ان شاء الله دما پیش از دبیم پروژنی هنه جولو فرتر بو چیتر بوه و هیویام هی ان شاء الله افنرینا گوگه همو کسین لسر اول و باوریه وان نتوی وان گواندگیهین هف لسر اساس براتیه و آشیتیه و هف پیمانا پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام ده مدینه منورده گبوی اساس ده في ريز و تو يعني نظام داخلي يا اسلام ديمقراطيك للسروي تشتي ان شاء الله قافني باش تنافيتن لبلي لغور درفت ولغور امكانيات خوجي ام كاردكن قال لك سباس سيدا عبد الرحمن بدرخان اندام مجلس اسلام ديمقراطيك براستيجي قلت انت پر هيجان دوي وقت ده گرک ما برنامه سر چکر با باوای کی برفرهتر به بس دما مجی تونه گلک مشاری مهنه متخوازن ده برنامه خود دستین شام بکن سپاسی